Kalam Allah Quranul Karim, surah Yasin mula pertama, ba'lah mahfud awaina petran meri beton yoga jedonya, yoga jed laut ngan darat, jika surat Yasin mulia, kalih galam jed manusia, kalih surat balah mahfud galam jed manusia. Surah Yasin lakat faedah kena Rasulullah Sayyidil Anbiya. Surat Yasin lakat faedah kena Rasulullah Sayyidil Anbiya. Baurang sakit yang kana dak syaitan jaraahan ditegak, jarak syaitan berkat Yasin, urang mukmin laju nebungkak, hana megrit wa tegesukret, Yasin dabut nibak kepala, nyawang ditebit dengan tenang, lam gemilang muka mencahaya, nyawang ditebit